Ya, berikutnya Nyonya Cik Daus. Silakan. Tahu dok. Apa? Kamu sih tunggu, aku sih. Ya, ada keluar apa, Kak? Dok, aku kak nak ngobati biniku. Biniku kak peka, tidak ubat. Enggak. Ya. Oh, jadi gini, nanti Bapak tes menghadap ke istri Bapak, itu jaraknya 6 meter, 5 meter, dan sampai paling dekat Apa? ke telinga istri Bapak. Au. Jadi itu dok. Oh, terima kasih. Ada latih ubat. Ada lagi. Oh, jadilah itu dok. Terima kasih dok. Udah, ya. Bini ku kak. Apa pekaknya beda deh kak. Bu, Woi, masak suwe bu. kali ayam. Ji dokter tadi 6 meter. Nanti Bapak tes menghadap ke istri Bapak, itu jaraknya 6 meter, 5 meter, sampai paling dekat nanti. Bu, masak suwe. 1, 2, 3, 4. Pas 6 ya kak. Bu, Woi, masak suwe bu. kali ayam. 5 meter. Bu, masak suwe. Kali ayam. Gak kedengeran. 4 meter. Bu, masak suwe bu. Kali ayam. Bu, masak suwe bu. Kali ayam. Gak kedengeran nih. Bu, masak suwe. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lagu-lagu aku jawab. Masak kari ayam. Masak kari ayam. Masak kari ayam. Lah pekat, beri bagian boleh.